Sobola ntsena ku mina wona se hlanganini na ku Africa vulavula ka Munghana Lonene FM inkathi mina ntsena ku bilawura ya 12 nhlakani Afrika Dzonga nhlakani mingisiro Munghana Lonene FM kolonga ningisela ukola Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na ukuma audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za ni warisimat wa gym wa khanga mo shingirtano wa chacha na makuna lo ndandatsi na mara ko fama sungu fika ka awara ya mbiri nhlakani lo wa Xikwembu titele timhaka kambe tswana la hina Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula ele ka Munghana Lonene FM komandlela nteveri timhaka titele kambe namuthlela wa ku vulavula hi bula na Professor Ntsikelelo Breakfast hi langutaka timhaka leti ta ku tala ka mavandla ya tipolitiki eAfrika Dzonga na xiboho lexi nga tekiwa hi premier wa xifundzakulu xa KZN ku va vona leswaku sira ra Gacha Mangosuthu Gacha Buthelezi ri va ndhawu ya njhaka laha vanhu va nga hetelela ku va tikuma va ya ku va vona sweswo swa ku taniya leswi ku nga ku hlayisa ndzhaka ya voho tanihi rixaka se premier va teka xiboho xolexo ku hayi a hi languteni timhaka ta sirheleta mina hey leswi ta pfuxa yin'wana yikulu ngopfu hi ku se vanhu va le ku tivutiseni ku kasi ku nga vulavuriwi nchumu hi sirha ra Mandela ke hi ku un'wana wa varhangeri lava kumbexani vana va ta tinyungubyisa ku ya va ya vona na la nga tlela kona vurhonga lebyikulu hi ndlela yaliya se swin'wana swa leswi kumbexani nga ta hetelela hi swi languta eka nhlekani lowu nkulukumba Mashawani va teke xiboho xa ku lava va Daily Maverick na va yisa khoto ku hayi kho n'wina mu nga hayi mahlweni mi ni lavisisa n'wina se ku na timhaka leti ta mfanelo ya vuxokoxoko na mfanelo ya timhaka ta xihundla xana hi ti ringanisisa ku yini hi ndlela leyo ma tsundzuka buti Colin Mashawani lava va ngeri va le ku lavisisiweni mayelana na timhaka leti ti fambelanaka na tikontraka na matirhelo ya le IDT hi ndlela yaleyo IDT leyi nga vuya yi va mahungwini mavhiki mambirhi manharhu lama nga hundza andzhaka loko un'wana wa valavisisi tlhelo muteko wa mahungu wa Daily Maverick a teke xiboho xa ku va ku hangalasiwa byin'wana bya vuxokoxoko lebyi byi komba ku va va kha va ringeta ku nikiwa kolomuya ka 60 wa magidi ya tirhandi ka tin'wana ta ti-restaurant hala a Stellenbosch se swin'wana swa leswi swi nga swa ha ri ku mahungwini se va nge ri hayi kho mina ni lavi ku lavisisiyo se timhaka leti kumbexani hi nga hetela ku hi twa na wehe ku angula ku yini ku katsa na yaleya ya ku ongeti van'wani vanhu lava va nga ta khumbeka loko swi ta ka timhaka ta ku hlwerisiwa ka ku sunguriwa ka madlanga commission va hetelele va vula leswaku DG i ta fanele a ya ka ntshamo wo tshinya hi ndlela yaleyo se swin'wana swa leswi nga mahungwini sweswi ku ngele ku vulavuriweni hi swona hi ta twa n'we hi kumeriyeni hi ndlela yaleyo ka vula loko swi ze swi nga fambi swona i va mani va nga endlangi ku yini va yi voma ka kona se tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga tsakela ku mina n'we hi bula hi tona kasi andzhaku ka mahungu ya misava kumbe nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya hafu ku bile awara ya n'we hi ta tsakela ku loko hi heta ku bula na professor hi ta tsakela ku twa n'we ku n'we mi ri yini timhaka ta ku na vulavisisi byi komba ku leswaku vaaki a va hakeli tihakelo ta ka masipala timasipala to tala ti le hansi ka ntshikelelo sweswiwani hikokwalaho ka ku va vaaki va nga ri ku hakeleni tihakelo ta vona xana hikokwalaho ka yini mi nga hakeli tihakelo ta ka masipala eka tindhawu teti mi tshamaka ka tona n'wina mi languteriwe ku hakela n'wina mi kumaka xitatimende n'hweti na n'hweti mo teka mi cukumeta ku ve a ku fanele ku hakeriwa vukorhokeri byebyo bya ka masipala van'wani va ku swi onheke kwalaho ka ku vanhu a ku ta tshama un'wana na un'wana la nga ha na mawayawaya se ivi van'wana va ku hoy a ni lava nga ha mawayawaya va ta ya va ya titsarisa anisaneni va ta ya va ya titsarisela ka ti-indigents ke se xivutiso ku va ku hi mhaka yini mina ni tshama la makhelwana wa mina nga hakeli i lava yi a kha nga ri na mawayawaya se swin'wana swa leswi nga le ku vulavuriweni ta twa n'we hi kumeriyeni halaya ntsungeni wa hafu ku bile awara yan'we tin'wana ti nga va mahungu namuntlha i timhaka letiya ta ku va ka va President Lungu khale ka president wa le Zambia loyi a nga hundza misaveni la Afrika-Dzonga xidumbu xi nga le ku hluphekeni hikokwalaho ka ku va van'wana va ku a lahliwa hala van'wana va ku hi lava ka a lahliwa hala van'wana va kombisa leswaku vanhu lava va ka Lungu la Afrika-Dzonga i switsutsu swa mampela i swifumi swa mampela la tikweni leri
kambe loko langutiwa le eZambia le va huma kona vanhu va le ku hluphekeni se n'wana ku a ni voli tindlela mali ya hikuva va ri yini se kambe i timhaka leti kumbexani na hina tanihi hi rixaka a hi fanele hi vulavula hi toho hi vula i mani a nga na mfanelo ya ku i mani a fanele ku ya lahliwa kwihi kumbe a nga lahliwi kwihi hi ndlela yaleyo se teto timhaka va ka hina sweswi ni lava ku twa leti n'wina mi nga khoma toho ku fika laha ka hafu ku pele awara ya 12 nakona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM hi laha Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Hi, go to Mixer Romana. Number really 0860002543. Kumbe kandisa rito ka 065-744-3911. Naingeta na kambe nomboro is 086-0002543. Kumbe kandisa rito ka 065-744-3911. Hindlela leyi kota ku twa ku mi khome yini eka timhaka teto mi nga ka tona nhlekani lowu wa Xikwembu eka nongonoko lowu. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Nongora ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi lo minsero sungula nhlekani. Aye minjani Khalanga. Hi pfukile nga vona papa. Ayi pfukile. Akhenza. Na nongonoko wa kahle hayi timaso tala mingi tsela minkarhi yo tala. Akhenza swinene papa. Se ku na mhaka leyi ni hi vonaku yi tikelaka a ni tivi ku ni ta ku yini vanhu va vantima kumbe wo va na problem na sweswi wa mi kuma ku munhu maka henhla ka drainage loko munhu a maka henhla ka drainage ni swi vonile a ni blood slot ni fanele ni ya ndla swin'wana swa electric mi kuma ku drainage leya nkarhi wun'wana loko yi fanele yi block vona hi voxe vo create pipe yo karhi yi humesa thyaka yi yisa kun'wanyana ende ndhawu yaleyo ya tikomba ku lo tshamiwa henhla ka drainage yo karhi se a ni tivi ku mandlelo yo fana na lamawa hina vanhu va ntima hi ta ku ANC ku ve ni mandlelo ya hina lama mi kumaka ku ma nga rongo kumbe community mi kumaka ku hi tshika swilo swo onheka hi nga yimi hi vula ku leswiwa a swi swi lava government swi lava hina i minchumu leyi ni yi vonaka yin'wanyana ko tala i mhaka ya ku vanhu vo va tshama leswi ya ve nge ma tshami nkani va tshami nkani kambe ke ivi loko va tshama hi nkani a ku na loyi a nga ta byela wun'wana swin'wana hileswaku mina na n'wina loko hi kha hi phanga mi nge ti mi ta mi byela n'wina mi ku hi Khalanga swi yo yini i ngo tshama henhla ka drainage ku hi laha ni nga panda kona hi mhaka ku lo sala lipetlu leri ni nga ta tshama ka lona lexi xi fikaka xi hlupha hikwalaho ka ku tiko leriwani ri fike ri tlhakisiwa hi vanhu lava vo ngo lava ku ti vuyerisa hi voho hi ku swin'wana swi hehla swi kombetela van'watipolitiki ku van'watipolitiki hi vo va rhambaku vanhu va ku tana mi ta tshama laha ku va ta kota ku tlakusa lexi ya vengeri i constituency ya voho ka wadi yaleyo se vanhu va ya tshamisiwa a ma tshami nkani ku ve a va nga fanelanga va tshama ndhawu yaleyo ku na tindhawu to tala loko mo languta Afrika-Dzonga vanhu vo tala va tshama ka tindhawu to ka ti nga tshamiwi van'wana va tshama hansi ka tintambu letiya tikulu ta gezi van'wana va tshama emasirhweni ya vanhu van'wana va tshama eswiporweni sweswo swa ku taniya tiso hetelela ende loko swi ya hi sweswi mi nga hi futhi n'we mi yi veke kahle hi nge vuli ku ANC ho vula ku ti-political party ta vanhu va vantima ti byeletela vanhu ku va endla minchumu leyi mi kumaka ku yi wrong and it is wrong loko ku ri minkarhini yo tala vanhu va tata va fika va ku i ANC va karhi va tiva ku ti-party laha hi nge mention ti-party hikuva na vhela hi canvas mara leswi mi nga swi vekisa xiswona va ndlisa xisweswo se yin'wanyani leyiwa yo thyakisa vanhu va ka hina hi sukeleni ku thyakisa tindhawu leti hi tshamaka ka tona hi ku Johannesburg yi thyakile why hi nga hi ya thyakisa 4 ways hi mhaka ku na milungu leyi Johannesburg va yi tlilina loko mo ya vusiku mi ta vona ku titiraka leti ti humaka na thyaka laha sweswo wa munhu i ta huma na sorry loko rani swi veki kahle munhu a huma na pampers kaya a ya cukumeta xitarateni i yini mahanyelo ya so pampers ya n'wana wa wena yi cukumeta xitarateni i lava ku tlilina hi mani always i nga teka sweswo i ya chela laha ku nga na milungu na i hetelela i ku ANC a yi tlilini doroba kani hina hi fanele hi ti basisa
Nemetwa kahle mhaka leyi nga kona. no kombela hi ka muyingiseri un'wana na un'wana ku swi sungula hi hina kwala hi nga kona ku a hi ringeteni ku languta mbangu lomu hi nga kona a hi ANC leyi nga ta yi ta ku tlilinela ku tlilina swi sungula ka wena tirhanda valungu lava mi kumaka ku sweswi van'wanyana va vulavula hi timhaka ta ku apartheid a yi ri kahle vanhu va lava vo lo tikhoma va ti tlilina na ndhawu leti va tshamaka ka tona ti tlilini nge cukumeti na xilipi xa xilipi mara ka tindhawu ta hina loko wo ya giyani i ta kuma ku kamba ra banana u loko u cukumeta kamba ra banana heta ku dya i lava ku susa le wa yi nga cukumeti KFC leyi kumaku ku a ni van'wani veri no a ni ku na vatirhi ni twa van'wani va kha va vulavula sweswo a ni ku na vatirhi va tirha swona mara ku sala ku ri njhani mhaka ku swo komba ingaku a ku tlhariwanga xo hetelela no kombela hambileswi ni nga ta va ni lehise ngopfu ni kombela na leswo munhu loko ku ri a khomekile hi tindlela leti mi kumaka mi ta tiveka xitswatsi a hi ringeteni ku hlonipha ndhawu leti hi kombetelaku swilo leswi hi va ku hi khomeke ka swona hi tirhanda vanhu va vantima a hi tirhandi hi nga vuli ku ANC ho ka hi nga tirhandi mara loko fika ka vanhu va valungu ka tindhawu leti ku tshamaka valungu hi ringeta ku tivuyetela hi va munhu vana vhela va nge ku pfumeleli ku thyakisa hayi ni khensile ne mi twa kahle ngopfu leswi mi swi vulaka kwala ko tirhanda kwala ko tirhanda hayi na vi yada ngopfu mina vantima leswaku aret ni mi twile papa ni tshamele tlanga na vanhu van'wana va kha va famba hi movha va ri na n'wana andzeni ka movha ya vona va kha va swi vula ka va n'wi dyondzisa swona ma swi laya a khoneni ya ku ya a D1 ku famba hi patu ra kusuka ti-E ku na a ku ri na dikhoti ene dikona sweswiwani mayor na MM a ni tivi ku diye kwihi dikontena leti va cukumeta ka no malakatsa dikona laha khoneni ya D1 kumbe diyo yiviwa hikuva vanhu va yiva phela se mani lava va loloha ku chika movheni va cukumeta malakatsa hi fastere va kha va cukumeta kwalaha hansi ni kotana na vona ene ni tshemba ku na sweswi va nga va kha va ni yingisela va ku khala nga se yi vula mina a na ni vuli vito ra n'wina a ni no ri tiva ni ri tiva se swi vula ka va kha va dyondzisa n'wana wa vona swi swo biha swo hawa cukumeta hi fastere lava to paka movha va hoxa malakatsa ya vona ndzeni ka dibini leti hayi u cukumeta ku ne kwala tlhelo a hi amukeleni n'wana mingiserero nhlekani mpfukeni Bothead hi pfukile minjhani papa hi kona xikhulu ma a khensa dima a hi buti Bothead mani la ku hoxa hi ku i le ku fikeni ku yi kha yi vuya ka yi le ku hlupheni a hi la ku vulavula leyi ya environmental affairs vanhu va ka nature a va le ku tirheni la a va le ku tirheni Bothead kusuka le vo Ndindana until ku ya kwala ka Machodo fense leyi a yi le ku a yi active last 2 months back ku ve na tihomu ta la ka Miyeche ti nghena le phakaka unfortunately hi mhaka ku hi nghenisa swa tipolitiki a va ta va ti duvulisa a va duvulanga vo ti humela se Bothead mani lava mi hi kumela vanhu lava ka environmental affairs kumbe Limpopo leaders ku va tirha yini it seems a va le ku tirheni ene hi nga rivali ku Sunpark kumbe Kruger Park a va pfumeleli ku tirha handle and then ku fanele ku tirha vanhu va leaders lava environmental affairs mara a ri hava nature a ku na nature la ka Miyeche a ku na nature la ka xikarhi ka le ka Mahlati na Ndindana na Nalati a va ha ri ku tirheni vanhu valava se fense liya yi hlakalile ene xa ku hetelela Bothead mi nga didasa mi nga mi ti-20 challenge to fika mbawu la ni ka va hlawulana ku hi ku na lava veterinary service loko mi nghena hi ka Miyeche kumbe mi nghena hi laha loko two mi ta yi vona twa loko veterinary service agriculture va ka agriculture those people a va ha replace Bothead ni nga heti nkarhi a va ha replace se vaakatiko va na challenge ya ku loko mi ngo a va ha replace mi vula ku replace yini loko ku huma munhu peceni ni ka xikombiso ni ka xikombiso a ku na munhu laha tirha laha from Mbawula until hala ka Miyeche
se yena fane a ka animal problem control ya conservation ya fane ba ka ba matini ba tuni ya fane dula xiharhi loko se fika Kruger Park mara sweswiwa loko se miyexe loko mahlati mbawula ndhawu ta mbawula ove ku hume xiharhi a va koti ve le kule u ta yi dlaya hi mhaka ku vanhu lava nga la va qualify se that is the mentality leyi nga na yona nemetweni botwa mene tshemba ku va lidet va ta va kha va swi twa ku miri a vatirhi na va ka department ya agriculture na vona a va le ku tiseni vatirhi lava va fanele va kona ni tshemba swi ta va swi twakarile 0860002543 i makumembirhi nkombo timinete ku pela wara ya 12 nhlekani Afrika-Dzonga n'wana mingiseri hilo nhlekani mpfukile botwa mina hi pfukeli n'wina minjhani mpfukile akens ni lava ku yisa mahlweni ka leya ku dlayeteriwa ka vavasati ya yi ni karhata ngopfu loko ni cheka ebotpet nga ri siya sayiti rin'wana ra nkoka ngopfu leri i nga ri a ri ta hi pfuna ra ku Xikwembu xi ri yini hi mhaka leyi ni vula leswi hi mhaka ya ku loko mfumo wa hina wa ANC wu ta teka tiko ni vulavula ni ri membara hi maphepha na mbilu ya ANC ni rhandza ku fana na Kaizer Chiefs so loko va ta teka mfumo la ka ku cinca milawu bibele yi ri n'wanuna i nhloko ivi ya mfumo wa hina wu fika wu ku 50-50 ni vona onge ntumbuluko luwa matimba lama vavanuna va nga nyikiwa wona hi laha Xikwembu xi nga fika xi hlundzuka ku cinciwa ka milawu leyi because loko ho la ku vulavula hi milawu hi nga vula ku milawu ya Xikwembu a yi fanelangi yi lwisiwa hi milawu ya munhu so ni vula leswi botpet loko ni ku hi xota sayiti swi nga va na nkoka loko mo kombela vafundhisi not lava fayafaya va sweswi vafundhisi lava xikhale ni tsundzuka Sunday a ni yingisele na nongonoko wa vamanani Maluleke mfundhisi va ku fambelana va lava ni rivele viti ra vona va nga ta va ta hi pfuna hi languta ku Xikwembu xi ri yini mhaka leyi hi nga yi kuma ndlela ya ku hlula mhaka leyi mi nga yi kumi hi tlhelo rero mi nge le ku teni hi rona hi ku loko mina ni tshamile ni te tani ni ta ku swa Xikreste hi swa mina ene ntiyiso ku na van'wana a va fambelana na Xikreste la Afrika-Dzonga se hi endlisa ku yini kwalano hi ku hina hi secular state se a hi swozwe swa ku xin'wana na xin'wana i xa kereke ni mi twa ngopfu botpet mara loko ku ri na mhaka leyi hi nga ta pfuka hi nga yi dojangi hi ku whatever n'anga munhu muni religion yini mujamani mi yini hi vana va Xikwembu ene hi tise hi xona ene van'wani vana va mudavuri van'wana vana va ala se a sweswo mi swi vulaka se va Xikwembu i vana va Kreste ni mi twile Botobe hlayisekani Botobe se ka phijapijani mi songwani te u tshamerile tinhlamulo hinkwato a ni tshamile na tinhlamulo hinkwato kambe hi nga phijapijani ku na vana va ala ku na vana va masivo va mudavuri ku na vana va Xikwembu hinkwaswo sweswi vukhongeri kambe hi twene ku vangu misava ora yin'wana ta emisekwini kusuka kwalano se hi nghena ka nhlokomhaka Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula sweswo mingisero mungana Lona FM komba ndlela nongena ka Afrika wa vulavula ka mungana Lona FM komba ndlela kuxana we u yime ku lunga ku fika kwihi ku lota va hi bula mina na wena timhaka hi teto ni mi andlalele tona ku ti fambisa ku yini ku na hoyi leyi nga koho leyi khumbaka ndzawulo leyi ya timhaka ta vululami na nhluvukiso wa vumbiwa yi nga va mahungweni swinene hikokwalaho ka ku va va hlwela ku va ku sunguriwa ntirho van'wana va varhangeri laha ku hi hlwa leswaku va ta yimisiwa DDG i nga ri loko ni nga hoxisi va yimisiwa tolo entirhweni van'wana va nga ku yimisa ntirhweni ko va ku ti yimisela ntirhweni swi nga cinci nchumu se ngomeri yini ke hi yo mhaka leyi ni lava ku hi bula hi yona nhlekani lowani tlhandla kambirhi va Independent Electoral Commission IEC ku nga commission leyi langutanaka na timhaka ta nhlawulo Afrika-Dzonga va ri
kusukusela ka nhlawulo wa n'waximu se ku tlula kwalomu ya ka 30 munhu wa mavandla ya tipolitiki ya titsariserile yantshwa se ku va mavandla ya tipolitiki ya tele swa hi pfunaka tanihi tiko tanihi Afrika-Dzonga loko mi langutile xiyimo xi titani swa hi pfuna ma swi tsundzuka City of Johannesburg hi ri na vameyara va huma ka mavandla ya tipolitiki ta ku va na switulu swimbirhi kumbe xin'we swi hi vuyerise yini swa hi pfunaka se hi mhaka leyi kumbexana hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina eka yona xa vunharhu xo hetisela ku nga lexa xa ku va KZN kumbe premier wa KwaZulu Natal hi kombisa timhaka ta ku Sirara Gacha Buthelezi ri fanele ri va sirha leri ri nga ra timhaka ta ndzhaka leri na vanhu va nga hetelela ku va ku i rin'wana ra mfuwo na ndzhaka wa tiko ra hina laha na loko mo lava ku ya miya ku mi ya vona sirha ra vomiya loko mi lava ku ya vhaka ku fana loko mi ya vhaka le venge nkulukumba David Mtsamayi va khomiwe kona ma ku tsundzuka kumbe sweswo swa ku taniya ku fana loko mi ya 3 Randavels loko mi ya hala ka va Premier Mandla Ndlovu sweswo swa ku taniya ku va tindhawu titiya ta muxaka wolowa le esirheni riya se matitwelo yan'we hi wahi ka timhaka ta muxaka wolowo se ni lava hi bula hi timhaka ta toleto hi ku tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka ya ku sungula hi leyi 086 00 02543 086 00 02543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 matwa tinharhu timhaka se a ni tshembi ku nga ku ra loyi hi nga n'wi pfalela handle ka timhaka ta toleto ti ri tinharhu sa hi ku tshumikiseri wa mina hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini hi ndlela yoleyo hi ku sweswiwani mingiseri wa mina hi fikile ka xiphemu lexiya xa nongonoko lexiya xi nge se i nkarhi wa ku twa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela eka nongonoko hi ndlela yaleyo mhaka leyi yi fika kwili ukayele leswi eka Afrika wa vulavula ni ve victim ya theft ka mehe ni supply muganga hi mati ku na mali un'wana wa matimba la kwala na a nga rhumela vanhu ku loyi a endlaku the same business ya ku supply vanhu hi mati la mugangeni u ni yivele epompo ni vuya ni ya report case emaphoriseni eventually maphorisa after ku va ma ku na matimba mali loakulu va ku za ku ri va ni pfulele case swi ze swi boha ku ri ni hlangana na station command eventually va yi pfule case ku yiwe ka mali loyi va fika va yi kume ngopfu hi tekiwa hi police station a ni swi tivi swa ku va fike va discuss swa ku yini kwale but the next thing ku ve mehe loyi ni nga pfaleriwa ni nhundzu ya mehe munhu loyi a nga kumiwa nhundzu ya mehe a yime handle palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula emakume nharhu nkombo timinete ku bile awara ya 12 ya amukeleni lo mingiseri nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani Hello, minjhani Botpet? hi pfukeni minjhani buti Pfuke. okay Mina ku vulavula mhaka leyi na tipolitiki leyi ya ku ICC ka yi fanele yi tsala nawu loko munhu a nghena ka tipolitiki a nga reach ntsengo wo karhi wa ti-percent a teka 10 years or 5 years u ta tlhavuka ene mako swi endla ku se phela swi vula ku yini swi vula ku leswi ngumi swi vula ku phela veri va tsarise mavandla mantshwa se mi vula ku yini n'wina loko sweswo swi vula ku mavandla ya to tala ivi ma ya tsandzeka kweli ma tshama 5 years kambe ma ta vuya man'wana hikokwalaho ka yini ku sungula ku ya ringeteriwa ti-percent ku nga langutiwi swin'wana a ni ni hlamusela mhaka ya ku va nga tsala ku va nga tsakisi hi ku tsarisa ntsena va swi tiva ku ku na leswi swi fana swi fikeleriwaka ku sungula before ku tsarisiwa after loko ku tsarisiwa ra vumbirhi mako swi endla ku yini vuyela ndzhaku let's take lomu kombisa ku hume mavandla ngani like after ka ANC loko ri ANC nga ha tirhi swona ku hume mavandla yo tala va cope lava humeni se na va EFF nga va hlaya kona ya mhaka a ku ri tilidara ta youth league mantwini se swi karhata ngopfu ku yini loko se ku i vanhu lava humaka vandla rin'we va endlaku swigava hi kaneti munhu a nga huma a endla mimiti mara mimiti yi fanele yi va na over ni swi tiva ku laha i ndhawu ya
industrious akungelaveki meat se swi fana eka tipolitiki ni ku hayi se laha yi fikini ka ndhawu leyi se unless hi vona kwini vanhu va nghena ka mavandla man'wana mhaku se hi karhele hi mavandla so ya va njhani ballot paper loko se hi lava ku vhota swi vula ku hi ta sungula hi yima langutela enyangweni ku ya fika le khoneni ya yindlu leyi kha hi languta phepha ku hi fanele hi vhota kwihi kambe van'wana va ri loko swi tele swi mi nyika nkarhi wa kahle wa ku kota ku langa kahle hi swona botpet a hi languteni ku swo karhi loko mi phamela swakudya mi dya swakudya a mi vhe mi swikonyo ta hinkwaswo leswi nga la platini ha swona mi dya hi katsongokatsongo swi vula ku yini mara mi dya swakudya swin'we a mi nge tlovatlongi swakudya leswi mi dya leswi mi heta mi ya dya swin'wana mi pfula swin'wana mi heta mi pfula leswin'wana mi pfula leswin'wana mi tshika swo n'walala hinkwaswo mi nga swi dyanga matwi so u fanele u dya xin'we loko ri munhu hi tiva ku yini swakudya leswi mi dyaku lexi hi xona xi nga ta yi xurhisa se mavandla loko ze ma tala swi vula ku yini a ma hi vuyerisi nchumu ha ku va le ku lweni kumbexani va langa ku ndlela ku tirhela khwiri n'wana na n'wana ku mitirho yi le ku kaleni sweswi se hi marito man'wani ndlela yo olova Afrika-Dzonga yo lava ntirho i ku pfula vandla ma swi vona kha ma swi vona un'wana wa ndlela va hlongoliwa vandleni ya pfula vandla va tele va pfula mavandla ku hayi loyi a nga ni nyiki mali ya kahle ni sure ku yini tirhizini va nge hi byeli to enta va la ku byeli ku a swi fambelani na mina leswi se swihi leswi fambelaka na tiko ra Afrika hi leswi hi swi lavaka ku na hi swi tele hi lava mintirho sweswi hi lava hinkwavo ene va ta gangisa hi ku lava hi ku vulavula hi ku hi ta mi nyika mintirho na mudende kumbe swa mudende va nga yi katsi ngopfu mara va angarhela ngopfu ya mintirho ku va ta tisa ngopfu mintirho mara hinkwawo mavandla lama va contesta hi swona sweswo swa ku kombisa ku hayi hi ta mi nyika mintirho mara at the end vanhu va lava hinkwavo swi vuya ka ndhawu makwini vandla leri nga ta fumini loko ri nge se accepta or lama mavandla man'wana mi nga se pfumelelana a va nge heteleli vandleni va reach agreement ya ku hi fana hi ndla swo kahle mamtisi na mitweli bot na mitweli makumitirho yi tele khensile bot wa mina a khensa 0860002543 van'wana mi n'wi tweli mi yingiseri i ri ongete se hi yo ndlela yo olova yo laha ntirho ya ku va mi endla mavandla yo tala ya tipolitiki na ku ya sungula hey swi ta lava loko loko ni sungula vandla ni lava leta ri ringana kwale henhla loko yo ya ku eka vazete na va yini mi nge ni kumi a ta vhota ko henhla va famba mi nge ni kumi se ni fanele va ra a swin'wana kumbe ni ku a yini hayi swo bohi va sungula a hi amukeleni n'wana mi yingiseri loyi nhleka tarata sweswo khalanga swi ta mi tlhela matluka swi mahangalasa futhi khalanga wihi aye ni langutile ya tatana dokodela Gacha Buthelezi ku leswi va pimaka ku ri a yi ve ndhawu ya ndhavuko kumbe kambe heritage in hi Xitsonga ni xi tiva njhani a na la ta swi veka swi basa ku ni nga katsakatsi loko no ndhavuko na swin'wana swi to ndzi nga ku kulungu kun'wana ku na ndhavuko ma swi vona se khalanga mina ni swi vonisa leswi loko mo languta loko se hi politicize un'wana ku wa mi fanele mi endlela Gacha Mandela a lo tlela le Eastern Cape kulo yini yena i tirhishi ave munhu se mina ni swi vonisa leswi rixaka na rin'wani ri na mavonele na ku lava ku pfumbisa ndhavuko wa ka vona na ndhaka ya vona se le a KwaZulu leswi ni va vonisaka swona minkarhi yo tala loko mo va languta i khale ni khani ku swilo swa ntingi ta swi vekisa ku yini i vanhu vo hlayisa ndhavuko mata ku yima ni nyika xikombiso laha kaya ka hina ka Xikundu ku na ntshava veri i mayima yoxe a ni tlhela ni hleketa vhiki leri nga hela ni ri kwale loko enge a hi fana na maZulu hina van'wanati a hi tolava mabuthu la as long Saselamani police station yi nga chikita kambela ku khomiwe mabanga kumbe yini ku va na mabuthu lama kotaka ku yimela ku vugevenga a byi kona laha tikweni lawa ma nga lwiku na matirhele ma maphorisa no nyika xikombiso a hi tlheleleni KwaZulu-Natal swi nga endleka a va kombelangi mpfumelelo ka mina ve le Natal ku ni ba xitempe kumbe noto mara ni va nyika ku ri miehleketo ya vona na leswi va endlisaka swona maendlele ya vona swi endla ku va nga yimeli ku Maxhosa veri yini hi ku xixima Mandela kumbe mfumo hi woxe lowu nga endla ku Mandela kumbe tiko hinkwaro ri nga endla ku Mandela a fika kwala a nga fika kona laha swi nga vutisiwiki hi munhu se maZulu
leswi na hina a hi navela swona hina van'wanyana va ka ntineni ku loko ho languta tindhawu ta hina hi tlhela hi xixima vanhu lava nga tisa xiave ka ndhawu yaleyo loko mo languta tindhawu tin'wanyana ku thiwi swikolo swa vukarhi mara a hi teni ka heritage loko hi ku heritage hi nga vula ku hi nga endla heritage loko switeyini swi suka kwihi na Buthelezi i tlula Zwelithini kumbe hinkwavo tihosi tetiyana lava va fambelaka na vona ti nga tinghanakana na tinghanakazi va hloniphiwa hi ndlela yaliya na mara moniku ni nga mi confuse ni nga ta vula leswi ni nga ta vula ku ri loko hi ri na rixaka ra ka hina futhi ha ri na barrel ya ku Vatsonga Machangana loko hi ri Vatsonga kumbe hi ri Vachangana kumbe hi tisusa hina Vatsonga hi ku hi ri Vatsonga i va mani van'wamabulandlele va hina lava hi nga kota ku endla swo taniya mara Mazulu loko va swi veka hi kumbe premier loko a swi veka hi ndlela yaleyo a ni voni swi hoxekile hikuva loko va languta leswi va langutaka swona swi hoxeka loko se hi sungula ku fananisa na tixaka leti ha ri ku tlele kumbe leswi swi pfukaka van'wanyana va ha tlele ku swi endla ene ku heteleleni swi sweswo loko mi za swi vuriwa hi mfumo mi swi tiva swi katsa na mthubobo ku ha mati lomu matikweni hileswaku loko mo vutisa munhu loyi a nga ha mati mi ya ve hi le kwihi ka la joni laha va nge le ku fayiteleni ka swilo kumbe va nge le ku karatekeni mi nge n'wi byeli timhaka ta heritage hambiloko ku xifaniso xi le matikoxikaya ku ri na kwale matikoxikaya va ku no hi hava tindhawu to endla leswi na leswi a hi na mapatu mo famba hi ya titliliniki mara n'wina mahala ku teka mali yo karhi hi ku xin'wana na xin'wana xa politiciziwa mara loko enge tihosi na tihosinkulu a ti ri na budget ya tona kumbe va kota matsundzuka loko ve hi mani loyi yaloye a nga kona sweswi hosi ya Mazulu loko a ku ni kombela Mzulu un'wana na un'wanyana ku lama nga kona ni tisela 10 rand ni vona ingaku ala ta hunguta timhaka ta ku dependa ka mfumo hi ku loko mfumo na la miti Mokoena khari la hi swona ku hey hina ha wo ti tshamela hi va tihosi u kuma stipend what about loko mfumo wu nghenelela wu nga tisi budget ku hi ta kota ku yisa vukorhokeri lomu ku nga kona mi nga teki mi-cash swikhwameni swa hina mo yisa kumbe mi ku tribal no nyika xikombiso tribal yo karhi yi na budget ya mali muni mara swa chavisa hi ku hi se hi le ka kambe hi nga pfumelelana musiku liya ya misizulu va kanetile vete haya va swi tivi sweswo a yi nga kanetiwangi ni xikombiso maswala nchini hi yingisela na ritshuri ra kona so khalanga ta tika timhaka ta ko ti tele mara mo ni gimeta kwala khalanga etiyiso eya ku le ku tikeni kambe ni khensile swinene tlhelo rero vutomi sure I cancer 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba ndlela i ndlela yaleyo a hi amukele n'wana mingiserelo nhlekani Hey, Butfat. papa Mupukeli Butfat. epfukeni ngo vona but Pukeli, mbalabla na maswanga inga ka mshipusi. I cancer Butfat, ti-political party leti nga tata tiko ra hina a ku na swin'wani ni seketelana na nkulukumba loyi a nga vulavula wo sungula. Vanhu lavawani vo va ku endleni ka mintirho vo ti createla mintirho va tshame hansi va swi vona ku ri ku hava mintirho atikweni ra hina ivi group ya vanhu yi hlangana plan i yini swantswa hi ti nghenela phalamende na hina hi ta kota ku hanya na mindyangu ya hina a ku na swin'wanyana leswi va swi lavaka a va lava ku pfuna hina vo lava ku ti pfuna vona na mindyangu ya vona ku va va nghena phalamende ntsena party leyi a yi fanele ku va yona leyi a yi ta hi pfuna leyi a hi tshembele yona i ANC mara sweswi mina loko ni langutisile ni nga ku hina la South Africa hi na laki loko ha ri na valungu lava va nga ka tipolitiki loko hina vanhu va South Africa mpela kahle o pfula mihleketo ya hina hi votela valungu hi vona lava a va ta pfuxa tiko ra hina a ri se hlakala ku fikelela ku a ri nge koti ku pfuka ri nga pfuka tiko ra hina loko ho votela valungu ANC yi kume tiko ra hina ri ri kahle ngopfu ri na everything swilo hinkwaswo kha swi famba kahle ivi yi ri hlakata se mina a ni ta ku ka vaakatiko a hi voteleni valungu tiko ra hina ri pfuka hi fika ku bayisiwa hi ti-political mi fike njhani n'wina mi fike njhani ka ku ANC yi hlakate tiko i yini xi tirhaka la nangsaneni vatirhela mfumo hinkwavo i va ANC i yini xi tirhaka no vula ku a hi sunguleni kwalani vatirhela mfumo hinkwavo i va ANC vatirhela mfumo a hi va ANC mara timinister i ta ANC ene ti-department to tala leti nga ri ku tirheni sweswiwani hi leti nga khomiwa hi timinister ta ANC ni nyika ni xikombiso xa ku hlakata ku hi hlamuselo ya n'we ku hlakata mi vula yini
Alongside Johannesburg, ihlakarile Butet. Ihlakarile ka ara nchumu Johannesburg. ani xin'wana loko xi ka xi heta nkarhi xa hlakala a hi swona Mara swin'wana swa lungiseka. Sweswi va tsandziwa hi ku endla patu rin'we Bree Street. Butet va endla patu rin'we for 2 years, va tsandzeka ku endla patu rin'we 2 years. So mi ta ku mosivona ku ani van'wani veri meyara va tshama va tsahiwa a ntiku swi na ntisi ku fika kwihi va tsahiwa va ku a yi hlakali jonita aka yin'wana kun'wana a mi swi twangi sweswo so swi va nga va sukurile na Nomvula Mkhonyana na yena u vulavulile ku rhandi a yiwi ta yi rolela mara still vanhu va ala va ha n'wi votela se mhani ta ku loko ku ri ku hi serious vaakatiko va South Africa a hi tshikeni ku pfutisiwa hi van'watipolitiki va hi byela ku ri loko hi votela valungu apartheid yi ta vuya apartheid yi nge vuyi ku na constitution la South Africa swilo swin'wana na swin'wana swi endliwa hi milawu ende valungu hayi ku ri a va yivi valungu va yiva va swi tiva ku loko tenda yo va ya 100 rand va yiva 20 rand a va yivi 80 rand se lava ka hina loko tenda yi ri ya 100 rand va yiva 80 rand mina leswi loko mo ni byela ku vatirhela mfumo hinkwawo i va ANC ni nga mi yingisela kambe a mi swi tani khesi li tlhelo ro mi nga ta na rona hayi mo ni mi hlamula kwalani vatirhela mfumo a hi va ANC mara va le ka ti-union ti-union ta kona hi letiwani ti fambelana na ANC a va tirhi na vona va koka milenge a ni va swi tiva ku loko ANC yo lava ku ya va discipline vona va ta yi chavisela hi ku hi nge hi fambisani na n'wina hi nge hi voteli ku nje leswi nga ku endliweni hi SACP na yona hi ku luya u vona ku a nga kumangi position ka government sweswi a nga ku yi chuwiseleni hi swilo swo fana na sweswo i swilo swin'wana ti-union namuntlha a hi kha hi ku hi ti vulavulela hi ku mavandla ya tipolitiki ya tele ngopfu Afrika-Dzonga kumbe n'wina mi ri yini ma titswela lamo swi kahle kumbe a swi kahle mara hi fika njhani ka ku se hi tikuma se hi ka hi dodombana na ku ANC leswiya hi ku ANC yona yi nga hi ku hi hluphekiseni yi endla na tinhloko ta hina se ti nga ha teki kahle ku swilo leswi nga ku humeleleni tikweni ra hina Butet a swi hi tsakisi Butet kambe mi ta va mi ka mi hoxisa loko mi ku swilo leswi nge le ku humeleleni la tikweni leri a swi hi tsakisi hi ku n'wina mi vula loko mi ku hina mi vula n'wina ya mara na swi tiva ku na n'wina kahle mi nga ni katsi mina i kopo bye bye nga katsi ali wu emela le helo Palamende ya rixaka leti Afrika wa vulavula enongo timinete a yi se ba awara ya n'we mahungu ya misava na mixo Justice Mashimzi kusuka kwalano hi kuma mbulavulo hi bula na advocate dokodela Tsietsi Ramathekisa hi la ku landzelela liya ya ku timfanelo ti fambisa ku yini ku munhu na mfanelo na xihundla ya ku va na xihundla kumbe ya ku va na ku va a sirheleleka ka xindzhuti xa yena kasi ku na mfanelo liya yin'wana yi langutaka ka timhaka ta ku va hi ri na ntshunxeko wa vuhangalasi bya mahungu leswi landzela loko nkulukumba Colin Mashawane va vona ke va kha va ringeta ku sivela kumbe va ye court a va vona ka va kha va ringeta va ye court ku lava ku ta sivela va Daily Maverick ku va ya mahlweni va lavisisa leswi swi ka swi fambelana na mintirho ya vona le tlhelo mabindzu ya vona leswi va tirhisaka xiswona na xiyenge xo fana na IDT hi ndlela yoyoleyo kambe ke wena u ri yini ka mhaka yeleyo na tete hi nge le ku buleni hi tona un'wana mi yingiseri hi loyi nhlaka minjhani Butet buta mina hi pfukeni n'wina minjhani i bonge ndlovu la tlala a hi ndof Butet ni kombela ku nghena ka leyiwa ya nkulukumba Buthelezi ya loko ni langusa ndi vona xa ku sungula ndhawu leyi yi nga ta declariwa yi ta va a provincial heritage not a national heritage yes leswi vulaka ku premier i wa kota ku swi vona ku matimba yena ma limited ma helela kwala KZN xa ku sungula xexi xa vumbirhi ni ta kombela ku va ni teka bosi hi ndhavuko na hi xipolitiki ni ta sungula hi leyi wa ya ndhavuko leyi Butet loko hi langusa KZN hi langusa ngopfungopfu rixaka ra maZulu i vanhu lava va tlulaka tinxaka ta ku tala hi ku hlayisa ndhavuko wa vona na ku hlayisa matimu ya vona
avana mhaka ku munhu loyi va n'wi recognizaka i na matimu ya kahle kumbe ya ku biha kumbe njhani vona va hlayisa ndhavuko wa vona. That is why Buthphet loko hi langusa mi ta tsundzuka ku nkulukumba loyiwa Buthelezi beside ku va rin'wana politiki i hosi, ende mi ta tsundzuka ku le ndzhaku i ringetini ku endla ku KZN va estate a leve ku yi va estate i lo tsandzeka swa vunharhu sweswo. So Buthphet na nghenekela eka tale ya political side nkulukumba loyi i n'wa tipolitiki. Mi ta tsundzuka ku loko va campaign va IFP loko ya ka election a va tirhisa ti-t-shirt leti ti nga na nhloko ya yena hambi hi loko a nga ha ri kona la misaveni. Leswi vulaka swa ku a va lava ku tirhisa legacy ya yena ku campaign-a ti-election ta IFP. So hi nga rivaleni futhi Buthphet ku IFP a yi zangi yi wina ti-election a KZN va lo yi tatisa ku ze phimelo aze a va phima Thamintuli. So ni nga vula kumbe hayi kumbexana mi swi veka kahle ku vo lo yi tatisa kumbexana mi ngo vo lo tatisana ka ani swi ndzi nga ri vohi va va xota vo lo tatisana. ya ni khensa ku correctiwa ya va lo tatisana ku ze a va phimi. Se sweswi nga kuma opportunity ya ku nghena i ta ringeta hi matimba hinkwawo ku a campaign la party ya yena ku next time yi nga ha lavi ku tatisana na munhu yi ti winela yi ri yoxe. Se Buthphet ni nga vula ku hi xipolitiki va le ku campaign-eni va kume nkarhi loko va pfuxa party ya vona. So va ta vheta va tirhisa sweswiwa swa ndhavuko hi ku vhele vona hi ntumbuluko ha swi tiva swa ku va ndhavuko va wu hlayisa. A va na swona leswi ni nga swi vulaka an internal tribalism. Mazulu a va na swona swa ku loyi i muzulu wa le Phongolo wa le Nongoma wa le Umlazi wa le Vryheid va united wena huma Newcastle va ri muzulu wa kiti a va fana hina shaka ra mara a ni ri vo vana nta swi vitana yini vana xilo lexi va hlanganisaka hinkwavo va hlangana ka MisiZulu ka ku ze va hlangana la swi vheta swa komba ku va vheta va maka njhani va vheta va united. A hi languseni tinxaka ta ku fana hina Vatsonga Vachangani kumbe nto yi cinca Buthphet ka hina Vachangani hi na nkingha leya ku hi na swona leswaku loyi wa Muchangani wa le Giyani, Muchangani wa le Bushi, Muchangani wa Malamulele wa le Tzaneen. That internal tribalism, that division loyi endlaka ku hambi hi namuntlha swi hi tikela. Maswi la swi fika ku swi tika kona hi laha loko se na n'we mi tsandzeka ku swi tiva ku na Vatsonga ku na Machangani. Se mi la ku koka un'wana na un'wana a va Mutsonga kumbe mi la ku koka un'wana na un'wana a va Muchangani. Hi laha swi fika ku swi hlupha kona. Leswi hluphaka laha Buthphet i ku loko hi langusa history ya Vatsonga Vachangani ne lava va nga endla research swi vula leswaku ku na loyi a nga endla search before ku ze ku va na research ene a swi koti ku va swi tiyisiseka because vanhu lava ku hi na matimu ya vona a va ha ri kona. Se most of the time swi langisiwa ku swi huma ka nomu wa mani. Ni ta mi nyika xikombiso Buthphet loko professor u fika u vulavula a nyika matimu ya Vatsonga Vachangani because it's a professor hi to swi teka, but when a lay person comes a ku na mavonele lawa Vatsonga Vachangani a hi tala ku va hi swi teka. And most of the time Buthphet a ku ve na ku verification. So ho teka swin'wana na swin'wana leswi vulavulaka hi munhu loyi a nga sharp academically hi ku yi professor wo swi teka. Ku na van'wana lava va nga na matimu vakokwani va nga na matimu a ri mhaka ku vakokwani maybe minyango ya xikolo va yi tiva hambi ku byela matimu vo Nghunghunyane vo Gwambe vo Zavale hinkwavo a ku byela matimu vo Mafemani hinkwavo vo Nxumalo swifambisa vo Soshangani a hi swi teki mhaka ku vhele hi va tekela hansi. Se hi mahetele hi ku heta Buthphet ka kwala ka Mangosuthu ni vona nga ku ta pfuka hoyi yin'we laniwa hoyi ta pfuka la Buthphet mi ta tsundzuka ku from 1990 ne between 1990 na 94 ku va na ti-conflict between ANC na IFP ma tsundzuka Buthphet tindhawu ta ku fana na vo Boipatong vo Thokoza vo Sebokeng Soweto vo Merafe Hostel na tihostel ta ku talatala ku ve na vanhu lava nga lova
lava even today abazange va kuma closure kona vanhu lava even today va ha kwatele IFP so kambe ni byele ni ku hi ta va kwihi loko ku ri na ndhawu phela sira ra gaxa ri ngo va heritage site ya le KZN hi yini kwalano hi minute mara hava 10 minute second Kheselendova ayi kumeni mahungu ya misava na mixo justice machines ndlela yin'we ntsena hi leyi hi hlanganisa mananga na xibakabaka byongo byi ku kambe miruku ina mindyangu yi hlayiseka ngimeta muloro u landzelela xivono na milorho ya wena a ku tsetseleriwi munhu ku twala ndzumba bya swigingi na titlhari ta le vuxeni ti pfuka hi nkhinkhi embiteni hi tseleka chachacha ku twala mpfumawulo i swinambunambu ntsena mpfumawulo wa marimba wu tlhontlha miehleketo wu dunga misava hinkwayo a swi lavi majatu hachela i gigigi bya mbilu ma wisisa byongo hi ku yisa emakorhweni ya miehleketo pfulela u tshika xibobo na spike 2 la a wu nge wu voni ntlangu byi thova mbilu mihloti yi vondzoka nkarhi wihi kumbe wihi byi na wena rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi swa tiphati ha swi vona mistake va endlile la ka ku tiphati leti ku nga vi na limiti ku va lava tiphati tingani lava endle mistake yikulu musi swo fana na sweswi tiphati ti tele a ti tirhi nchumu tin'wani ti na toho timasipala tikhanselara mara tatu va vulavula hi ANC ku ri ku vana vo va masipala na vo hala a va endli nchumu swilo swi vuya ka ANC musi la ku lo sala kan'we hi ta fika laha se xivongo xin'wana na xin'wana xi nga na phati ya xona hambi ku ta gangisiwa va mani se un'wana na un'wana i ta tivhotela xivongo xa ka vona tiphati leti mana ha ti twisisi ti tele ngopfu hala ku ya ku jiweni a ku endliwi nchumu i Cedric Xinganga kwala group 91 hi tirho kaya la mariveni xiporweni Botpet Inhlikani Botpet minjhani ku pfuka xikongomela a hi ndhuma hayi na ku nghena leya ka ti-political party ta ku tala himpela na mina ni vula swona ni ku hi tlheleleni valungwini Botpet i hasahasa leyi humelelaku hinkwako lomu ni vulavula ni ri maakatiko wa phalavura yi borile Botpet yi borile yo nuhwa hinkwako lava famba va yima hansi ka misinya yi bole ku bola masipala sweswi i xinyami na ku vona a yi voni malayiti ya tshwe hinkwawo ku tshamiwa xinyamini ka masipala a hi tlheleleni valungwini Botpet hayi mani hina hi karhele leswi xigolonyana xi koka timbhongolo laha swa ha fambi swona Inhlikani Botpet inhlikani na vayingiseri kombela ku vulavula hi liya tiphati to tala ku va vanhu va ze va endla leswi Botpet vo zamazama ku fana loko mi vona va zamazama va khome swinkwamana masiku hinkwawo va swi hlantswisa va nga swi tino loko va hlantswisa ku ta huma tigolidi tingani i swo swi endlaku ku tiphati ti tala laha hikuva swi vona ku ANC ya hluleka so swantswa na vo va endla ta vo tiphati ku hi ta kota ku zamazama ku dyiwa tafuleni i ndlala Botpet inkomu ahee Botpet na muhumelerisi Ncindani mhaka ya tiphati leti ti pfulapfuriwaka i ndlala ntsena ku hava xi xin'wana a ku na xivono lexi va nga na xona va yisa laha vo lava ku kuma xitulu xin'we swimbirhi va tiyela palamende va tidyela salari ya palamende va tidyela ti-resources ta mfumo ntsena a ku na nchumu lexi nga kona kahlekahle a swi fanele swa tiphati swi pfariwa loko ku ri ke tiko leri a va pfumela ku endla nawuntshwa ku vhoteliwa munhu a va president leswo heti ku hi ta vhota phati yo karhi phati vanhu lava va tivelana lava a nge swi koti ku pfula nomo hala a vulavula swin'wana mhaka luya wa swi tiva ku mani dlaye mani ku ri a kuma yini kwini hi nkarhi wa so mani ku ri yini a fika ka policini ya i bribe mani handle hi nge pfuki ku ve na phati leyi nga tirhaka ka tiphati ta vanhu vo ntima i tipolitiki ntsena i swicele ntsena leswi nga koka tiphati leti a ku na nchumu lexi nga va kona loko a ku vhoteliwa president hi vhotela munhu Inhlalo Botpet na Boterik na vayingiseri ka Afrika va vulavula Botpet loko mavandla karhi ya tala ya hina vanhu vantima la South Africa xana hi ta swi kota ku va hi sivela
valungu va lava a hi ku a ha swi lavi ku va hi rhangela na hikuva valungu a va nge pfuki na siku na rin'we va endle man'wani mavandla va ha ta yima ka vandla ririya ra DA leswi kombaka kahle ku na hina van'wana kala ku hi nga voneki ntirho wa mavandla lama hi ta hetelela hi kumeka hi ndlayeni ya vhota vo valungu ene leswi swi nga ta tshe swi endla onge hina a hi tivi lomu hi yaku kona ku ri hi ku lava va nga tiveki ku hina hi ya kwihi hi lava va nga hi rhangela inkomu Mhlangeni na novhele ni ri kwala ka N'wamitwa Buddha bye bye. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Sweswo mingisela Munghana Lonene FM minongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela a hi ku timingisela mina ku n'wangulo wa wena u ri yini eka timhaka leti hi bulaka ha toho kambe sweswi hi la ku bula na mutivi wa nawu mutivi wa nawu va la ku bula na hina laha hi kota ku twa ku va angula va ku yini bona loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku ba hetelela va tiyimisele ku va ta ya mahlweni va endla vulavisisi kambe ke ku na hungu leri ri hetelela ku ri va koho leri kombaka leswaku ku na swihoxo leswi swi nga hetelela swi kandziyisiwa hi va Daily Maverick lava va pfumelaka ku ndleke xihoxo ka swin'wana swa koho loko va kha va tsala ntsalo rin'wana leri a ri khumba Colin Mashawana se va nge ri sweswo swi hetelela swi endla leswaku va Colin Mashawana va ku a hi yeleni a khoto hi ya kota ku va hi mi byela ku mi nga hayi mahlweni mi vulavula hi timhaka ta ku va mi ya lavisisa ku ya mahlweni kahle xiphiqo i yini hi ku ku na timfanelo leti ti nga koho ka vumbiwa byeru bya tiko ra Afrika-Dzonga leti ti khumbaka timhaka ta ku hangalasa mahungu leti khumbaka timhaka ta ku tiva mahungu leti ti khumbaka wena tanihi munhu na xihundla na nduti wa wehe hinkwaswo sweswo kambe hina hi tivi nchumu lava swi tivaka va tiva nawu lava nga hlaya vumbiwa lebyi va tlhela va byi heta va tlhela va vuya futhi va byi dyondzisa se va tlhela va byi tenga advocate dokodela Tsietsi Ramatshekisa i va nga ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi ku antswa Tukulu Nhlekani Nhlekani malomi na vangiseri va Munghana Lonene swi tsakisa ngopfu ku hlangana na wena onge ti ni ngo hlangana na wena na namuhla a hi lo hlangana leswi hi loko munhu a lo kumeletini no akhensa man ku na timhaka timbirhi la tatana Colin Mashawana i n'wamabindzu la tivekaka swinene kambe ke swi tikomba va tshukisela ni mahlo na lava va hangalasi va mahungu va Daily Maverick kahle ku endleka yini a hi nge hi vulavula kumbe hi nghena mhaka leyi hi ku angarhela hi nga langutisa ngopfu ku eka case leyi nga koho sweswi hi mhaka ya ku kumbe ya ha ri kumbe yi ya a court ku na ku va sevhane maphepha ya ku lava ku sivela ku langutisisiwa hi lava va mahungu kumbe leswi hi swi vitana ku investigative journalism loko hi ka hi langutise mhaka leyi ku angarhela ni nga angula ku Afrika-Dzonga i tiko leri hi nga na constitution vumbiwa ni ta tsundzuka ku khale leswi a swi endleka swihangalasi swa mahungu a swi pimeriwa ku va hangalasa mahungu ya njhani man'wana a ya ri mahungu lama hi ma vitana ku ya propaganda kumbe mi kuma ku ma va ma ka ma fambela tlhelo rin'we ku nga hangalasiwa mahungu hi ndlela leyi vanhu va fanele va kuma hi wona nakona vanhu a va tsoniwa mahungu na vutivi hi mhaka ya tipholisi leti a ti ri koho khale kambe sweswi hi vulavula ku hi le ka mfumo lowu wu nga wa democracy
mfumo lowu vumbiwa ku nga byona byi fambaku mahlweni ka milawu hinkwawo leyi nga na yona laha Afrika-Dzonga. Kambe endzeni ka vumbiwa lebyi mi tiva ku hi na leswi hi swi vitanaku i freedom of expression, laha mfanelo leyi kumbe right leyiwani yi va yi kha yi katsa na matirhelo ya vahangalasi va mahungu kumbe leswi hi nga ta swi vitanaku i journalism kumbe vanhu lava va tirhaka ka space xa media, ku va fane va haxa mahungu kumbe va tivisa vaakatiko kumbe ti-members of the public mahungu lama va twaku ku va fanele va tiva, mahungu lama ya nga ka public interest, mahungu lama mina na n'wina kumbe munhu un'wana na un'wana a nga kwala a nga kona, hambi a va ka dzingidzingi, hambi o va kwihi, hambi o va dorobeni kumbe matikoxikaya, ku na mahungu lama kumbexani ku na vutivi lebyi a faneleke a va na byona. Kambe loko hi langutisela a swi talangi ku tikhoto ti sivela van'wamahungu ku hangalasa mahungu lama va tivaku ku mahungu lama i mahungu lama ya nga ka public interest, kumbe mahungu lama ya ta nyiketa vutivi eka vanhu a handle ku mahungu ya mfumo kumbe leswi khumbanaka na mfumo kumbe timali ta mfumo kumbe politiki a tikweni swi famba njhani. Se a swi talangi ku khoto yi swi sivela. Se sweswiwani ka case leyi vulavulaka hi yona ku na leswi swo ka kumbexani swo ka va nga swi lava Daily Maverick va nga swi verifyanga kumbe swi nga ri accurate kumbe swi nga ri hi ndlela leyi va nga vika hi yona, kambe a swi siveli ku va endla ntirho wa vona. Mi tsundzuka ku loko ku ri ku khoto yi humesa xiboho xa ku va nga yisi mahlweni, swi vula ku vutivi lebyi a hi fanele hi byi kuma laya kumbe mahungu lama a hi fanele hi ma kuma laya ya ku endleka leyini eka institution leyi ya IDP ku fika laha van'wani va suspendiwaku na timhaka tetiya ta ku van'wani a va lava ku cincana mali kumbe va lava ku nyikana mali ku un'wana a nga vuli un'wana a nga tirhi ntirho wa yena hi ndlela yo karhi, i swilo leswi nga ka public interest. Se a ni voni ku khoto yi nga pfumela kumbe nga nyika xiboho xa ku va Daily Maverick va fanele va yimisiwa. Xilo xo sungula xin'wana kumbexani hi nga promote ku journalism kumbe swihangalasamahungu swi fanele swihangalasamahungu yo ka ya nga ri wona kumbe mahungu lama vo ka va nga ya verifyanga. Normally loko va hangalasa mahungu va tlhela va ta mi vutisa kumbe va mi nyika nkarhi wa ku na n'wina mi ti hlamulela kumbe mi va na swin'wana leswi mi swi vulaka hi leswi va yaku ku swi hangalaseni. Se ni vona nga ku a hi mhaka leyi yo olova swinene. Mi tsundzuka ku loko court yo nyika xiboho xa ku va nga ha lavisisi mhaka leyi kumbe va nga yi hangalasi, then swi ta tirha as president. Swi vula ku president swi vula ku nkarhi un'wana na un'wana loko a lava ku ya court i ta tirhisa yona case leyi a ku hayi mi tshama mi swi endla leyi na hala ka mina swi endleni. Swi ta hetelela swi kha swi boha vuhangalasi bya mahungu, swi ta hetelela swi kha swi tsona vaakatiko information leyi va fanele ku va yi kuma kumbe leyi vitanaka ku i public information. Mi tsundzuka ku laha hi vulavula hi institution leyi yi nga ya public, hi vulavula hi a ni nge khampani kumbe institution leyi yi rhangeriwaka hi tatana Mashawani leyi yi tirhaku ku servisa public institution laha va hakeriwaku kumbe va kumaku mali leyi nga ti-public funds. Se munhu un'wana na un'wana loyi a fanela ku a kuma information hi mhaka ya ku humelele yini i na mpfumelelo nakona i na right ya ku tirha. Kumbe swa endleka ku timfanelo teti ku ya hi laha ti nga xaxametiwa kona aka vumbiwa advocate ti kwetlembetana ku va na xiyimo lexi xi bohaku ku ti lwisana. Himpela timfanelo leti ta kwetlembetana hinkwako a hi le ka mhaka leyi ntsena. Timfanelo leti nga kona ka chapter 2 ya constitution ta kwetlembetana. Se swi vula ku sweswiwani loko va ya court va fanele va fika va kombisa ku mfanelo ya freedom of expression
na mfanelo ya ku vanhu va tiva va va na vutivi ka ku endleka yini hi mhaka leyi ku vulavuriweni hi yona swi le hansi ka mfanelo leyi vona va lava ku yi sirhelela ya bindzu ra vona kumbe na vona hi leswi va fanele ku va swi kombisa kambe ku kwetlembetana loku khoto yi fanele yi kombisa ku amaheteleleni ku swi le ka public interest na ku vanhu va tiva leswi endlekaka loko ri ku na leswi va xihangalasamahungu xa Daily Maverick vo ka va nga ndlangi swona hi swihi nakona swa pfume swi vheta swi endla kumbe swi va swi nyika matimba ya ku va nga hayi mahlweni na vulavisisi na kumbe ku na laha va fanelaka ku va ripotiwa kona ku ku na xiyenge xin'wana kumbe section yin'wana kumbe ku na point yin'wana leyi a va yi fambisangi kahle hikuva ku na ndhawu leyi va ripotiwaka kona nakona loko va ripotiwile ku na magoza lama ya tekiwaka kambe ku sivela investigation leyi hinkwayo ni vona nga ku swi ta va swi kha swi sivela leswi hi vitanaku i transparency swi ta va swi kha swi sivela ku vanhu va nga kumi information ya ku endleka yini hi mahungu ya mfumo ku endleka yini hi timali ta mfumo kumbe hi what we call public funds so hi swona leswi khoto yi nga ta tlhela yi swi langutisa na tona timfanelo leti nga kona leti hi vulavulaka hi tona ta vo freedom of expression freedom of privacy and dignity hinkwaswo leswiwani swi vuya andhawu yin'we khoto yi ta fanele yi andlala kambe xin'wana i ku loko ri ku tatana Mashawana hi vona na khampani ya vona kumbe xana va ya ku khoto va fanele va kombisa va ta na vumbhoni lebyi byi nga tiya ku va Daily Maverick kumbe loko ri ku na van'wana na vona va fanele va siveriwa ku va nga lavisisi mhaka leyi kambe ke le ku tivutiseni ku loko ku ve ku fana na sweswiwani swin'wana swa leswi swi endlaka ku va vilela dokodela la i mhaka ya ku kun'wana ka leswi nga tsariwa ku ndleke xihoxo lexiwani a xi swa pfumeleriwa hi xinawu ku ni nga ndla xihoxo ni ku lowa ntukulu i khamba i va ndzhaka nkarhi ni ku kahle ni nga vuli i khamba a ni vula ku i khani mambo ka yena a ni yo ndla xihoxo swa pfumeleriwa hi xinawu a swi onhi nchumu lexi nga kona i ku loko ku ri ku na xihoxo lexi nga endleka nakona xihoxo lexi xi fike laha xi khumbaku vutomi bya vona vumunhu bya vona kumbe leswi hi swi fanaka dignity kumbe swi khumba ku fambisa mabindzu ya vona va ha ri na ndlela ya ku va kombela ku ririsiwa va ha ri na ndlela ya ku va yisa lava va Daily Maverick ka institution leyi yi langutanaka na matikhomele ya ti-journalist hi vo va nga ta teka magoza kambe ku va munhu a endle xihoxo hi ndlela leyi kumbexana yi nga khomeki munhu un'wana a ni voni ku swi vheta swi sivela ntirho hinkwawo lowu munhu walowo a wu endlaka mi nga kuma ku ko tala hi swi vona ko tala kwala ka tithelevhixini na le ka ti-newspaper ko tala ka ti-newspaper mi ta kuma ku na column leyi va humesaku na hambi nkarhi wun'wana mi kuma ku yi va yi ri ntsongo ka ti-headline leti va nga ta endla va ka va apologize ku ri a va vekangi swilo hi ndlela leyi a swi ri yona hi xo sungula xa vumbirhi na kwala ka ti-TV ha swi vona a hi khale ni vone yin'wana presenter a kombela ku khomeriwa ku va a nga khomangi kahle kumbe a nga vulavulangi kahle na munhu loyi a ka a n'wi interviewa kambe a swi nge siveli ku va nga ha vulavuli hi yona topic leyi a va vulavula hi yona yi fanele yi vulavuriwa hi yona yi ya mahlweni kambe yi vulavuriwa hi ndlela leyi yi fambisanaka na nawu na ku tikhoma ka kahle na mafambisele lama ma pfumeleriwaka ya journalism ku ka ku hloniphiwa vanhu van'wana na timfanelo ta vona ni kombela ni hundza le mavhengeleni ma 10 second dokodela advocate ni kota ku mi vuya mi tlhelela nyana ka ntsongo ka mhaka leyi mi nga vulavula hi yona hi xinawu loko swilo swo ze swi bohiwa swi va president mi vula yini swi vula ku yini ku endleka yini laya xiboho lexi xi endliwaka ka khoto leyi namuntlha swi khumba njhani xiboho xa khoto ya
leyi nga ta nghena malembe lama ntlhanu la nga ta landzela hi ndlela yaleyo kambe mo ni khomela tani ta vuya yisa mahlweni endzhaku loko ni hundzele mavhengeleni a ni ri i dokodela i advocate Tsietsi Ramatshekisa i vuya yisa mahlweni na vona endzhaku leswi loko u ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena SMS Munghana eka 43971 yaleyo i Munghana eka 43971 tani ta ku fonela Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo sweswo mingisero Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula masiku ni minkarhi mina na wena hi va hi kha hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona iyo mhaka hi ri na advocate dokodela Tsietsi Ramatshekisa lava nge le ku tirheni hi matimba swinene ku nga ri khale mi ta va twa va kha va ku i professor ya ve le ka swona ve le ku tirheni hi matimba dokodela a hi vulavuleni la mina ni lava ku mina n'we hi kota ku vulavula hi twisisana ku swi twa longeti loko namuntlha ku tekiwa xiboho a court xi hetelela xi ya khumba na milandzu leyi nga landzelaku mi tirhisa ku yini mi tirha hi ku tshaha leswi swi ku endleka yini loko ni lava ku yi ndlala kahle nawu wu entile swinene kambe hi na swilo leswi hi swi vitanaka ku hi ku pfumala rito ra kahle ni ta vula ku source ya nawu ku nawu hi kuma kwihi a ni tivi ku mi nga ni pfuna hi rito ra kona a ni tsikeli tukulu ya la ri mahlweni yeah so hi na leswi hi swi vitanaka ku sources of law so swi vula ku hi la hi kumaku nawu kona se ku na tindhawu to hambana a Afrika-Dzonga loko hi langutile ndhawu yin'wana leyi hi kumaku nawu hi koho la ka milandzu leyi yi nga bohiwa ku sungula kumbe swiboho swa tikhoto leswi swi nga endliwa khale loko tengiwa nandzu wun'wana hi langutisaka swona ku ri khoto ka nandzu wo fana na lowu kumbe wo fambana na lowu yi tshama yi boha ku yini se ku hava ku khoto yi teka xiboho xin'wana lexi xi hambanaka kumbe xi hambanela kule na xoho xiboho lexi yi nga tshama yi xiboho kambe swiboho swo tala tikhoto leti te le hansi ti landzelela swiboho swa tikhoto leti te le henhla hikwalaho ka ku hikwalaho ni vula ku a swi lavi ku tikhoto leti ti teka swiboho leswi swo ka swi nga twali hi ku mindzuku hi ta tikuma hi kha hi landzelela swiboho swo ka swi nga twali kambe tisoso ta nawu kumbe sources of law leti ni vulavulaka hi tona hi toho ti-court decisions leti ni vulaka i swiboho swa khale swa tikhote a henhla no lava ku angarhela a henhla hi na vumbiwa leyi nga constitution hi ta hi tlhe hi va na ti-legislation i milawu ya leyi pasiwaka kwala tiphalamende hi va na ti-customary law hi va na common law hi ndlela yaleyo kambe ko tala mi ta kuma ku a tikhote hi tshama hi kha that's why mi kuma loko hi kha hi addressa hala tikhoto hi kha hi vulavula na vaahluri hi vulavula hi ti-case leti nga hundza hi va hi kha hi byela khoto ku kambe swilo leswi nga laha mahlweni ka n'wina a hi ro sungula swi humelela swi humeleri na le ka case ya year 2019 what swi ka swi ya hi ku ku ndleke yini so court yi fane yi langutisa swiboho swo fana na sweswo okay then na mitwa minkarhi yo twa ku hi ku ya hi case ya Ramatshekisa versus Mathebula ya 2010 ivi ku na mitwa se swi vula ku xiboho xin'wana xi nga tekiwaka xi nga hetelela xi hi fikisa kwalano ni mitwile xiboho lexi tekiwaka hi court xi fanele xi va xiboho lexi twalaku nakona xi nga create leswi hi swi vitanaka ku i a wrong precedent dokodela khenseni nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta khensa swinene malume lava yingiseri va Munghana a wu ze nhlekani wa kahle hina hi beriwa hi moya hi tirhela hala Cape Town namuhla hi nge hlangani kwaleyo khenseni tuku sweswo mingisero Munghana Lonene FM va twile dokodela advocate Tsietsi Ramatshekisa va kha va hi andlalela nawu ni lava ku ya ka professor
ntsikelelo breakfast hi vulavulanyana kantsongo hi ku tala loko a ta ka mavandla ya tipolitiki kambe ke hi nga se endla sweswo a hi kandziyeni laha ukayelele eka Afrika wa vulavula leyi va vulavula holobye leyiwani ya ku namulela vanhu leyiwani a yi twali hi mhaka ku yini na loko munhu o za a ya ka xiyimo xa ku fana a hakela bili a swi loko se nandzu wu herini nandzu u fanele wu lavisisa wu ya mahlweni se ku lavisisiwa nandzu kuma ku rhangana nandzu ke se leswi nga mu namulela se leswi yisa ku leswi la ndzhaku a ni munhu rhanga na wona South Africa u vula ku munhu rhanga a tengisiwa ku lavisisiwa makumu loko lavisisiwile makumu khoto n'wana nandzu makumu a gweviwa se loko a ta ka xiyimo xa bail a fana namulela ka xiyimo xa bail a yi xa ku a kumiwa nandzu se swi tirhisisa njhani ndzhaku sweswo kwalani swi swi voniwa kahle ku endliwa yini kwalani munhu a nga namuleli ka xiyimo xa bail hi ku ta nga namulela munhu ka xiyimo xa bail nandzu wa ha lavisisiwa se loko u n'wi namulerini munhu nandzu se u ya kuma ku ri no munhu loyiwani hava nandzu se sweswo ehlisa ku yini kusuka kwalani palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula tigonya ti tlhela ti chika ku ri ku khankhiweni chacha 1 na 2 ku nga siwi na thengo i ntsandza vahlayi xawethuriwa va khinyaveza ku wiwa mkapa na dovani ri ta tsemeka lowu i mpfumawulo wo hlawuleka wo tovoyowe isa ti paniwile hambi na murisi a nga ringeta ku khayima kambe laha ti vuya ti nga landziwangi a ku na vuwasi bya musumbunuku vula rito u tlanga mpfumawulo ni lava ku vona swin'wana ti tselekiwe ti tlhe ti vondziwa ko vivivivi laha ku biwa bandi wa pavalala wa sala matonoro ya hlamula swirhendze ivi maxuka ya xaniseka ha dzinginika hi ku veka ehubyeni exitulweni xa vuhosi mabyongo ya lompha engalaveni i pulani mathova mbilu hi le vuchavela wawa swilo swa manyanga swo nyanya i swilo swa kona swo nkhulela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona va Independent Electoral Commission IEC tolo va tivise timhaka ta ku kolomo ya nkama ku tlula 24 wa mavandla ya tipolitiki ya tsarisiwile Afrika-Dzonga endzhaku ka nhlawulo wa lembe ra 2024 swi vula ku se hi na mavandla ya ku tlula kolomo ya ka 472 lama nga ta ma phikizana ka swifunda na le ka tiko hinkwaro hi ndlela leyi xana swi nga va swi vula yini leswiwani ke a hi amukeleni Professor Ntsikelelo Breakfast hi bula na vona hi twa ku va ri yini vona hi timhaka letiwani swi nga va swi vula yini ka Afrika-Dzonga in ndlela leyi. Prof, good afternoon and welcome to Mngana Lonene FM. Thank you very much for having me. After yesterday's announcement by the IEC that we have grown in terms of the number of political parties that have since registered with them by about 34, I was tempted to think maybe it's a question of the merrier the better. What is your take, Prof? Yeah, look, you know what? The interesting thing for me is that if you look at the ideological framing of all these political parties, they are the same. What do I mean by that? What I mean is that if you look at their political offerings, they are similar on matters of policy. So we have a political menu that offers too much to the electorate. And the worst part of it is that that does create a scope for confusion. That's why sometimes some people will say to you, hey, I am confused because I don't know who to vote for. So I think the political landscape or the political environment is fragmented. I think we've got too much in my view. And I mean, I think these political parties, some of them, they could be collapsed or, you know, join forces so that we can narrow maybe the scope that we have. I just think that we have a lot, and I don't think that the rationale behind establishing a lot of political parties is to make a change for the better. We must remember, even, and I'm not trying to be everywhere, even some of the violent service delivery protests that break out, they break out because some people want to use them as a platform to jump into the local state and have access to those resources. So even these political parties, some of them are seen to be a vehicle of accumulation. So we've got, you know, the politics of accumulation, especially at the local government level.
And what does it do then to the issues that at hand, the issue of service delivery? Is it not making the issue of populism thrive? Yes. Because people will frame a narrative for themselves, just to access power. And I mean, it's the same as, these coalition arrangements or coalition politics at local government level. After the elections, the political elite, they jump into joining forces without even developing a conflict management mechanism to deal with their own tensions, because the first thing that comes into their minds is power, as opposed to how to promote development for the majority, because of the lucrative tenders that they have access to, the kickbacks, because of the jobs for PELs, because of all the resources that come with these powerful positions that they hold. And citizens, they end up being on the back foot. After the elections, I mean, you know what I'm talking about. People will be forgotten. And the very people that were even consulted before elections are no longer consulted as and when they go into coalition. It's only the elite, like you've said. Precisely, because I mean, what is a democracy? It's government of the people, by the people, and for the people. So in as much as people have the power to hire and fire, but also they must have the power to form the government. For instance, I might have voted for Action SA, I might have voted for the IFP, I might have voted for this party, but do I agree that whoever I've voted for should join forces with AfriForum, or I'm just making an example, or should join forces with the EFF? You know what I mean? So that might be a betrayal of my vote. And now we're looking at this. Earlier on this morning, I was watching a certain a TV channel. They were broadcasting, covering a visit by a certain professor from a certain university in China, who was saying this also affects the issue of stability in terms of progression of the country, because it talks to the stability of whatever that the country is trying to achieve. What is your take on that? Of course. I mean, how do you have stability when you have inequality, when you have poverty, when you have unemployment, when people who have been voted into power are lining up their pockets? Obviously, there will be a growing discontentment amongst the ordinary people, and then you'll have unrest, you'll have instability. So also, in the bigger scheme of things, it erodes the glue that is meant to hold the country together. It erodes nation building. It erodes social cohesion. You can't have those things if you have inequality, if you have a relationship between the powerful and the powerless, if you have a binary. So these are issues that matter the most. Especially at local government level is a very important sphere of government, because that is in the front line of service delivery. Being important, as you say it, were we not supposed to be getting the creme de la creme of the political organizations or political parties leading the municipal level? That is a very important point. Yes, in theory, we should be getting the cream of the crop, the best of the best. Yes. But the problem is that people have this mentality that anyone can work at local government, even if you have a BA in history, or you have a BA in a qualification which is not related to what you're supposed to do, you will be employed, because people don't see local government as a professional space. Administration is a profession. That's why you've got a degree called public administration. So people should be appointed. I mean, local government level has evolved. It's not only responsible to fetch the garbage. It's public officials at local government level. They need to travel around the world, market, the municipalities which they work for, put them on a global scale so that they could attract foreign direct investment, create jobs,
and so on. So you need that kind of leadership with the skills to do a whole range of things to make the lives of the people change for the better. Is there anything, if any, at all, that the IEC can do to say, for example, no, we have reached the ceiling, we cannot take any more, or you need to, maybe criterion can change? What can be done? It's going to be very difficult because you must remember that this is a constitutional matter. The genesis of this is Section 19 of the Constitution, especially with regard to the individuals that stand by themselves. So to curtail that, it's going to be, because then you might be accused of violating that particular clause of the Constitution. So it's going to be very, very, very much, because then they can take you to court, and there will be a lot of cases regarding that. So it's going to be very much difficult, because you must remember Section 2 of the Constitution. What does it say? It says that the Constitution is the supreme law of the country, and any act or any law that is inconsistent with the Constitution must be declared as invalid. Then it means IEC should go digital, because otherwise we'll be carrying small Bibles or even bigger Bibles as we vote. Yes, of course, I agree. Prof, maybe on a different issue. I've got two issues that I just want to check your take on them. The issue of declaring Mangosuthu Buthelez's grave a heritage site. What is your take on that? Look, I mean, it's a sensitive issue. I think in pursuit of nation building, we need to have a buy-in of that so that we don't I mean, we have different views regarding his contribution, but his contribution needs to be respected. People have different understandings and interpretations about his role. But yeah, I mean, I think he's part of our heritage, though. I mean, heritage doesn't mean only good things. Yes. You know? Yeah. So that's the reality that we have to live with. Now, the last issue is the issue that is happening playing out at the Justice and Constitutional Development Ministry after the Madlanga inquiry has been delayed. I understand the DDG has since been suspended. The DG, it's likely to be suspended. What is your take on that? Yeah, look, I mean, I'm not sure if the person who has been suspended is a fall guy or if the department is indeed doing something because someone dropped the ball there. I think it's still early days. Let's give it some time, then we'll see how it goes. But I think at the moment it's very difficult to see which way the wind is blowing. But it's quite interesting that the commission which was set up was meant to uncover the truth about issues of corruption. And now you have someone who is also accused of unethical conduct, which is similar to what the general was complaining about. The general you're referring to? Mkhwanazi. Oh, okay. Yes. Prof, it's been a pleasure speaking to you. Thank you very much for your time. Yes. So means I'm gonna know if I'm gonna Professor Ntsikelelo breakfast. Poseidon namuntlha kutani u langutela mundzuku wa rihanyo lerinene ya kumeka etikhemisi hinkwato loko yi nga vuli ku Poseidon a hi Poseidon. So means I'm gonna learn FM. Komisa leswi prof swin'wana swa leswi va vulavula swona Professor Ntsikelelo breakfast kusuka la Nelson Mandela Bay University. Va vulavula hi timhaka ta leswaku ka vula ku ya hi vo mabandla ya politics ya tele ngopfu lawa ya hetela ku ya veka ka xiyimo xa ntshikelelo swinene loko swi ta ka lava va faneke va hlawula hi ku swi hetelela swi nga ha twiseki lava va faneke va hlawula va sungula kwihi va gimeta kwihi. Se va kombisa timhaka ta kumbexani a swi ta va swi ri kahle loko a ku langutiwa na timhaka ta ku loko se mabandla lama ya kha va kona man'wani ya koho ya hlanganisiwa hi ku a ko va na swintshwa leswi va taku na swoho ma kha ma tisa swi swo yelana hi ndlela yeleyo se ni ku a ku na ku kumbexana IEC yi nga endla swin'wana va ku sweswo IEC loko vo ya va ya tlhontlhiwa hi timhaka ta ku ku na xiyenge ka vumbiwa lexi vulaka leswaku hi fanele hi famba hi gondo leri loko ka hi nga fambi hi rona swi vula ku hi va hi tlule milawu ya vumbiwa se swi vula ku kwa hi ndlela loko u humelela na swilaveko leswi swi lavekaka ku va ti tsarisela vandla i to ti tsarisela se ni ku se swi vula ku va fanele va vhe va tiyela ku le ka xithekinoloji ku leswa swa ku hetelela se hi tikuma hi khome tibibele loko se hi ku maphepha va ka ta va tele ngopfu i buku leyi taku mihleketini a swi vuli ku hi yo ntsena ku na tikorani na toho ti na maphepha yo tala na ti-encyclopedia lava masiku lama va swi tiva ti va Google
ku na encyclopedia leyi na a yi lava na vuxokoxoko se swilo swa muxaka wolowo hinkwaswo swi ta hetelela swi va koho hikokwalaho ka ku tala ka mavandla ya tipolitiki na n'we mi tisile mavonelo na matitwelo ya n'we ka mhaka yo yaleyo se hi yo mhaka leyi hi bula hi yona mingisero Munghana Lonene FM se ni hetelele ni va vutisa na hi timhaka ta ku leswaku se ku va na le ka gacha ke ka Mangosuthu Buthelezi ku va na timhaka letiya ta ku va sirha ra vo ri tekiwa tanihi ndhawu ya hlawuleka ya ndzhaka ya xifundza miri yini swa va ku sweswo swi kahle kambe swi ta lava ku va na mijhekanjhekisani ya kantswa hi ku matimu ya hambana kambe ke ku na van'wana va nga na matimu ya kahle ku ya hi vona van'wana va nga na matimu yo ka nga ri kahle ku ya hi khale ka murhangeri wa le KwaZulu na khale ka murhangeri wa Inkatha Freedom Party hi ndlela yo yeleyo ni tshama ma swi tiva ku na vo a va ri xirho xa ANC se swin'wana swa leswi kumbexani hi nga ta twa n'we ku mihango lava ku yini ka yan'wana masiku ku ya emahlweni khomera timinete leti ni nga sala na toho ni lava ku vutisa n'we ku vaaki ku na swihehlo swa ku vaaki a mi le ku hakeleni tihakelo ta ka masipala hikokwalaho ka yini ni kombela mi hatla mi nghena ngamakeni a hi na nkarhi wo tala ka khomera timinete leti na ha ta ya mahlweni na siku rin'wana kambe namuntlha ni lava ku twa ku hikokwalaho ka yini mi nga hakeli tihakelo ta ka masipala na teka riqingho rero endzhaku ka leswi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. sweswo mingisero Munghana Lonene FM inhungu timinete ntsena ku pela ku nga si ba awara ya mbirhi mahungu ya misava na mixo Justice Mashimzi kusuka kwalano inongonoko dzumba na mina hi rito ra Ike Ngoveni vuhumelerisi bya Mchangani namuntlha ku ri Ravunharhu siku ra 27 ra n'hweti ya Mhawuri lembe ra 2025 a hi amukeleni n'wana mingiserelo nhlekani khala ka mjani hi pfukele mjani buti yap mina na sweswiwani le ku lweni na masipala wa Mokgale City la Krugersdorp ni xave yindlu hi 2023 yi vi rejistara ka mavito ya hina hi December kwala xikarhi ka December ivi hi muvhela hi January ivi ni ya kwele ka masipala ni ku ni kombela ku pfula account na namuntlha na account a ve se ni nyika na sweswi ni ri fanele ku ni hakela mali he vanhu ku just ku va ni nyiketa ni va na account number leyi ni nga ta hakela ti-rates na swilo hinkwaswo a ve se ni nyika na namuntlha sweswo ku nga Mhawuri ku nga n'hweti ya vunhungu mi hakerisa ku yini mi ya kunene kwale mi fika ni vula ku sweswiwani ni pfuna hi ku ku na leyi ya electricity na mati na storage yi le ka account ya estate which means na loko vo yi lava va ta yi kuma anytime mara leyin'wanyani le ya ti-rates na leswin'wanyani ni le ku lweni na vona na namuntlha ni vula a lembe leri Botpet i last year 2024 ni muvhele andlwini yi rejistariwe hi December 2023 na namuntlha ni le ku lweni na vona sweswi leni ni vona ni ri so email after email se i ta fanele hi hakela ka njhani ka vanhu va lavo na vona they are not serious about getting the money ene swi vula ku a va yi lavi mali ya Mokgale City a ni swi twisisi ku humelela leyi vona and doesn't work like this mata loko ni tsundzuka loko ni xava yindlu yo sungula a ni ri under Joburg a Joburg na 14 days a hela ni na account he vanhu a Mokgale City a ni swi tivi ku humelela yini I tried all the best ni ze ni kuma ku rana a koti ku ya va ni kha ni ri ku tirheni ni rhumela muyisa n'wa venge Joseph i tirha ku rejistara vana swo swa se hi nyika account a ni nexe lero vele ku kayeleni mali leyi a va fanele va yi kuma sweswi ma swi twisisa ende loko ni counta sweswiwani ni nga va central kolota swin'wana swa vo 16,000 leyi va fanele va yi kuma ende loko sweswi va endla account yi ta ku tekisa 10,000 ta yi kuma ku hi mina mali ka ikhonomi yaleyo ya Cyril ya mavona se na n'wina se mi vulavula swin'wana ikhonomi ya Cyril leri nge yini n'wina va pavutisa fanele ni tisa 16 yaleyo ni vukhomela loko va yi lava ni ta mi nyika ni ta yi tsala bukwini ka SABC ta yi rhurhela tagi xava makwavo mara hakelani mani ka masipala inkombo ta mani ka masipala hakelani va ka yini hakelani hi ku timasipala to tala ti koti ku tirha hikokwalaho ka ku va ku ri hava vanhu va nga ri ku hakeleni a hi amukeleni n'wana mingisero 0860002543 nhlekani a ku na munhu la a ku na munhu 0860002543 n'wana mingisero loyi nhlekani pfukile mi njhani papa hlayisekile mi ndakala thapelo la mkhulu
inkomo papa Meni kobla ngaka ya masipala xo xikulu xi vonaka me ku xendla ku vanhu va nga hakeli swilaveko swa ka masipala hi ku masipala ya hi tshikelela a yi landzeleli swilo swa yoho malembe endzhaku loko ndzi tsundzuka loko ndhawu yi pfuriwa va kopa ku tsema switandi Eskom a yi fika ku sungula yi chela xibokisana xa gezi muti hi muti yi tlhela yi landzelela ku ri u hakela a gezi ke sweswi nyana va gezi ho ti chelela hi vini na mati ho ti chelela a va ta hi kapa ku ri hakela kumbe a yi hakeli u kuma ku ri ku na 1000 ya switandi leswi nga tsemiwa hinkwaswo swi koka gezi mahala hala ka ku xita ku na gezi ko tisa hala ka ku ri a ku va na gezi ku ta hela lembe malembe mambirhi manharhu ku ri karhi ku tirhisa gezi yeleyo va swi pfala a ngati a ta ku ri ku humelela hi mara ku na switandi na ya wa swi tiva se hi marito man'wani xiphiqo lexiwani timasipala to hundza hi toxe hi ku ka ti nga ri ku tirheni a swi ku tirheni masipala loko a ku fana na malembe endzhaku va laka lama ku ri loko ndhawu yi tsemiwa switandi hi vo masipala yi chelaka mati hi vo masipala yi chelaka gezi a ku ri ku landzelela ku ri gezi leyi ya yi chela ya ha tirha kahle ke mati ya wa chela ma tirha kahle ke loko va switratini la mati mo kuta hala na hala ku kuta mati gezi lama gezi yo buka switratini vatsongwana va kandzia gezi va fa tihomu ni kandzia gezi tifa Eskom a yi landzeleli masipala a yi landzeleli nyametweni papa dokotela professor ntsikelelo breakfast swin'wana swa leswi va nga swi vula ku mi thola vanhu vo ka va nga swi tivi ku va tirha yini ka timasipala munhu a ta kwalana na diploma ya amava ku STD senior teachers diploma mi n'wi thola mi ku director ya technical a no ngetelela swi kona ni mina amukela loyi nhlakani a hi khala nga mpfuke bota mina hi pfukeli n'wina mi njhani hi pfukeli xikalavito inkomo ka masipala a ku tirhiwi khalanga a ku tirhiwi let me give you an example mina ni le ndlwini sweswi leyi ni nga yi xava ni move in hi February ni fanele ni endleliwa ti-deeds loyara yini ya endla ti-deeds a Pitori loko a fanele a ti tisa ti ya ka masipala ni ku a ti-deeds a ni byela ku he deeds office ya le Pretoria ve le ka strike a ni nge kumi ti-deeds a hetelela ni nyika document tin'wanyani ni suka ni ya aka masipala wa Ekurhuleni loko ni fika lahaya ka masipala va fika va ku no this is not the right deeds leti hi ti lavaku you cannot change the account ya wena from the previous owner to you. So it's been like almost 9 months now. And hakel gas, and hakel the rate, and hakel mad. So I've been going there until you come as pala maybe 7 times. I even called that lawyer and go on. Involved because the document that you gave me is the wrong document. Because I got this office. That's the document that they gave me. So I to come back and tell no problem. Office hours is from I think it's from 8 to 4. Mara loko ya la ka masipala la ya 3:20 ba byela ku palini tanamdoko. So and ntiso ngo so ntsameni ya kun'wani ka doroba rin'wani va fika va ku ha tifomo hi heta ku teka hi 2 nkarhi rin'wani va vukhami ndoyini exactly va ti tshamerini until ku na xivulavuri xin'wana mi xi ri ku boya ti-casino kumbe ku tlangiwa ku chekiwa ti-TikTok at ofisini. So that's the problem, and at the end of the day ku fana na xivulavuri xi xa ku nghenaka munhu ta hetelela loko a ku ya ka masipala va fika va n'wi byela ku ri i kolota 60,000 rand i ya yi doba kwini nkarhi wolowo. And as for the rate I know ku ri the rate ti fambisa ku yini, okay right, va ta hetelela va ku byela ku na ti-interest maswisi and ti-interest leti fanele ti hakela hi mani hi mhaka ku mani yi endle yini phela mina a ni nge be a victim of circumstances because vona va tsandzeka ku endla ntirho wa vona. So but at the end of the day ya va ti-victim se loko yi ya ta yi kha yi ku 80,000 manuku loko se ni nga hakeli ni wela ka lava vo ka va nga hakeli ti-rate ta masipala ene vo dasbin va kha va ta va ta rhwala ka leswa swin'wana va yi teka va bayeli nemetri inkomo nhlokomhaka leyi hayi a yi helangi hi ta vuya ka yona nakona ku humelesiwe hi Ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula Misho Justice Machine ime ku lunga ku hitisela mahungu ya misava ya awara yan'we Misho hi hlanganisa mananga na xibakabaka byongo byo ku kambe mirugu ina mindyangu yi hlayiseka.